ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидаги нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктои мо шумост. дар имрӯза видео хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаи фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 100 000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. 3 сотиқ замина 2 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ремонти хонаҳо миёна. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 100 000 сомоняи бордаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бордаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипразем. дохонага квартира дар 10-ум ошона қарор дорад. 55 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, бозор, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 340 000 сомоняи бордаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бордаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, наздики бозори Гулистон. духонага квартира дар 2-ум ошона қарор дорад. 50 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо ҳама чизи чораш срочно фурӯхта мешавад. нархаш 300 000 сомоняи бордаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипразем, военни Городок. 3 хонага квартира дар 11-ум ошона қарор дорад. 72 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 445 000 сомоняи бордаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 34-ум микрорайон. духонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 78 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, садик дар наздикиш аст. нархаш 315 000 сомоняи бордаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
خانه فروشی در شهر تسنزاده، چهارم میکرورایون. سه خانگاه کوارتیر در چهارم اوشونه قرار دارد. 81 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها bez ремонт коробка است. آب سویت دارد. حجتاش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب صادق روی کلون در نزدیکیش است. خانه را سراچ فروخته می شود. نرخش 320,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر باختر، قرغن‌تپه. 2 سوتق زمین 3 در خانه آب سویت دارد. حجتاش 100% است. گردش محکم است. ремонт خانه ها میانه. کухні، بانیا، حجت خانه هم دارد. خانه در نزدیکی بازار روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 350,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در ناحیه یوون. 5 سوتق زمین 4 در خانه آب سویت دارد. حجتاش 100% است. گردش محکم است. ремонт خانه ها زمانوی. کухні، بانیا، حاجت خانه هم دارد. خانه را فوراً فروخته می شود. نرخش 200,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. وریانتی علیشی هم هست برادر. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه، طرف زرنیسور. یک خانگاه کوارتیر در چهارم اوشونه قرار دارد. 46 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه با ремонт زمانوی تامین است. یورو ремонт. آب سویت دارد. حجتاش 100% است. دومی 13 اوشونگاه. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 365,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. دوستان عزیز، ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک موندگی نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. خیر دوستان عزیز، همه کس سلامت باشین. الله نگهبان همه ما و شما باشد. خیر دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده. خیر.